Čovjek naložio kaj ovo gužva kroz golom. Znači, Mile kad peče, znači gužva je kroz golom. Mile, kako ide? Uvijek. Daj mi reci, se umorio Bruna. Ne, za mene to nije ništa. A, ništa, ale. Stari je to kol. Stari je to, grill majstor. Star Vuk, ajde. Pečeš li ovako dosta ćevapa i ovog mesa? Ide dnevno, ide? Uvijek vatom. Uvijek puno. 300-400 kilo ovo je. Malo firma, mašala. Ovdje je Azerbejdžan, ide krompir, znači ide pomez. To je to, evo ga sprema se ovdje iza ponijesti ovo ono. Gdje Radmila? Rada pobjegla. Znači ide to, kvalitet je naša tradicija, poznati slogan mesa ima kod drva, oksi kvaliteti i tradiciju jednom zalogaju. Evo ga ovdje mladi radi Hamza. Hamza, ti radiš danas ovdje? Jel? Jesi ti šef? Ne, ko je šef? Jel Cinco šef? Jesam ja, a? Jel? Ja sam. Jes, Cinco šef, dobro. Cinco je šef, evo ga, Junior je tu. Ne može Znači, babo to je snimati to. reklamu bez fesa. Što? Kako to? Pa ne može to. Ale, evo, fes ide životom. Znači, imamo suhomesnate proizvode, roštilske proizvode i tako dalje, kobasice, ovo ono, ćevape, pljeskavicu, suđukicu, suho meso, znači sve tu, evo, učen fes, alo, selam, alejki, veliki pozdrav za sve gdje bili. Znači, ima robe, ima svega, ne smije da fali, to je to i kolača, imamo, znači, domaći, to je novo da znate, znači, to je to, evo ga, suhi sir ide, znači, to je to, ima svega i što nema, što bi rekli, mi nabavimo, također imamo smrznute asortiman proizvoda, kao što smo rekli. Gdje je kečap? Nema uvijek sprema, znači to je to. Jedni tu sjedi, jedni mamo, to je to, fes. Evo ga ovdje broderi su tu, znači laganini, pozdrav veliki od ekipe. Koliko Ferhatović izbaci dnevno ćevapa? Do 500 kilo. Bravo, Zemo. Pićem odmah pogledati. Stari je to ko. Znači, tu je to. Znači, tu je to. Evo ga, restoran, broj. Oni koji hoće da nazove. Ovaj se dečko vratio sa mora, Frišak. Sa mora se vratio, Frišak. Selam alejkum i pozdrav svima, kako ste? Evo ga, Niha, stari ko. Kako ste? Evo ga, znači. Evo mene živi zdrav. Eto, Maša, dobro došao. Ovo je ovdje poznato lice, doktor magistar Ostoja. On je završio, znači, više traktorsku školu koju ja dole u Gradiškoj, jednice jade, završili. Odlazi, druga odlazi. A? Znači, tu je to. Hvala vam, puno prijatno da bude. Hvala vam. Jel se bilo u redu, zadovoljni? Super. Paše, Bruda. Ovdje, reci, je to bilo dobro ili nije bilo? Dobro je bilo, kako nije, evo. To je to. Hvala puno. Hvala vam. Tako dobro, to je to. Hvala vam, prijatno. Znači, to je to, imamo ekipu. Hvala, Bruda. Dobro, tu je to. Znači, to je to, Nihad. Je li ovo ovako ili je li ovo treba dol da puši? Malo je nagijet, ovdje nam je plena. Dobro. Okej. To je to. Eto ga, veliki selam i pozdrav od nas svih ovdje. Dobro nas došli. Evo ga, još jedan dolazi. Gdje? Evo ga, znači glumac. Piše to, više svi. Piše, kaže glumac došao. Rekao, alo, glumac je to, razumiješ? Pogledaj, gledaj. Znači, original, 100%. Možete nam se predstaviti, gospodine, iz kojih ste tačno mjesta dijela Srbije? Ja sam tačno iz Las Vegasa. Dobra ova bila. Dobra. Znači, naš je Las Vegas, kaj nam nije ni blizu, jel? Znači, ali sam luda. Znači, tu ugrijalo vrat. Ugrijalo vrat za fesa, sad kad nosiš fes, znači... Joj, jesam je. Gledaj, Steo, šta misliš kao od nas dvojice čelavi? Šefe, ti zato što ti malo veće glava. Da, to je to. Eto, pozdrav od ekipe i cijelog tima. Ferhatović ovdje. Jedan dolazi, drugi dolazi, evo dolazi Bruda, znači Frišak.
Znači, to je to. Idemo laganini, polako. Tako, drva. Ko da znate da ću snimat? Evo ga, znači Bruda je stigao iz Bijeljina. Iz Bijeljina. Jo, jesam! Brat, inače po frizuri i po bradi, razumiješ? Odakle iz Bijeljina? Iz Bijeljina, direktno. Ima Ferhatovića, dobro. Znači ima Ferhatovića, dosta. Znaš Šabana mog, dobro. S tobom ja idem u Bijeljina. Aha, ali jesi li ovdje ili? Ovdje sam. Pa u Gencendofu mog Šabana? Nisam u Gencendofu, ja sam u Štukeru. Eto, bravo, znaš Šabana mog, dobro. Što radi željezo ovo, ono, Omerovića, poznajem. Hvala, Šabana, evo, pozdrav za Šabana. Pozdrav za Šabana, ide slika, znači nama. Malo je gužva, ali bit će mjesta, ovdje se evo čeka, red je. Hvala. Ali evo za 15 minuta. Znači tu je, evo ga je Bruda je stigao. Kako se mašao. Evo sad će biti, ako Bog da. Znači malo je unutra. Vruće, tu se čeka gore ekipa udarna, nihad je sve pod kontrolom. Kontrolom mora da bude, samo osobi mogu da sam prošao. Ovdje imamo jednu ekipu, izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da ih ugostim. Ni manje više iz naše Lipe, što bi mi rekli, Hrvatske. Ovdje nam je Hrvatski savez daljinskog plivanja, Stari grad. Nemate, ali imate dobre plivače. Imamo i uvijek. Imate vi Pudaricu i ove u Banja Luci, neke dobre plivače. Imamo Anu Pudal. Je, tako je. Da? Tako je. Ovdje imamo isto tako tajnica Saveza i trener. Zaista čast mi je, zadovoljstvo. Dobro nam došli. Imamo ovdje obavezno grb ako može. I naravno da, evo ga, znači to je to. Hvala, ste čuli da imamo dobre ćevape pa došli ili ono? Sve, znači pratite, to je to. Hvala vam puno, čast mi je, zadovoljstvo, izvolite. Hvala vama, prijatno, čao. Znači, ovi zamalca semično nosimo svaki put po jednu, hvala Bogu. Ima i dosta. Treba pomoći koliko može čovjek, naravno, da pomogne. Evo ga, da se puni. Poštovani, kako ste?